English I think is it. Don't try to distract. English ningang is a Khangdra IS officer and advisor ma'am to the Hangngu. Sangudana Marindo Lady, Ngangam Mayam the Gorga. Naril lady, Changudana. It's like a child. I quit the chunky, yogi. But in the Kayam Tibum get the CM where the Kotruk Chakeda, my Mapu, Woduna, Sakanu, the Mamai later Halak. Dini Chalup, the Ping Pang, and the Kapsalakuda, Matun later, Gaga, like Matona, Pavanapa, Manipur, CM, the Manatra. Delhi, she walked in a Kato, have a couldn't be thin with the Kayaga. It was me like, hey, Nakok Namaste, hide the Upran, Henzen give it. The center is not our my bab. I know cook non the Vidayamba, Mukta di Lepsida in a high. Zip Minister Amagoraga, the elected or the Makong Tingadabani, Nganglubada, Botkakre, Torbung Sangbada, Sibina thing and Ponda. I think is a Carigino on English. I think is a Carigino. Sangodan Marindo Lady, Nangam Mayam the Gorga, Halakre, Sangyati. Naril lady, Changudana. It's like a child. For Wakso Kachang to Kariginoarga, English that Tiet Nang. Big Colonel to the phone Taurgas, my have my tail on the Nangeva, English that Tiet Nang Davida. Ibu rawat kainoni hai noi ozabi molni lok sabha MP ni ngang ise ai se ongta phagau chau gi makha le kai jong ta change nang ngak ta security thara kera kamai to hena pau phang lo man brava English ngang i du kari maram no khangle angang macha ta ba sangmodana marindo leiradi ngangam mi mayam do urga akhoi di changki yogi akhoi di changi naril leitai hai na hai ai khale tauri jibu kari no sibu kok truk changi an changu bada natro mana ami san chakuno na mamai leire lai ne Akoijam changui haye bama ngarang machin nang kayam thibang amgeda narile di changudana ka haye CM oiraga masidai da G8 category ga yom na sifai mayam na yom mayam du ne ba kautruk chakeda mai mapu ibung oduna sakanu ha da mamai le halakwa ngamgi ba nupa ne se prajan khangni history da lehora da wane CM nupa du ne ba jini chalu da pheng phang na ka kapchalak da mathun le raga haiga lai ma thongna pa nupa Manipur gi CM du mana traba chi haire di phajari bravas sigi level ngang na si haire bravo That's not the way a public figure na mai ngang gadam na te ai nga singang jeri wai se ma na ngang bo hai du ka kat taw ga ong samjan biyo ba ai khoi ni changui hai ba ma irang thoi ngai si da ma more yo ro ba ai khoi ni changui hai kangpok pi mayai da yo ro bra as a CM of Manipur not a CM of Imphal district masuran champu changra ba mana ai di changui hai na phong na oi da ba ngangi ba ngam ba poto karino mai makok ta na I know kid is a Shamuri and Laureba Mawonda. I do not ever. I did Chamui Kaeba man. It's very sad. You see now, man, what's up, man, and a praise kill leader and where I'm in Lupani. CM ni, like Paki, home the Gitangakiba minimasu. Singjang still a Zangakibanupan. Singjang Changapunupadi Haktani IDP reality Toleba, Indian Constitution Makada, when Manga Iba, CM Managas, my Changa guys. Sir, I ngangling the Benevis. But this is a reality that we face. Masagi kudung saba kakta uba miwai karana praja mayam se emotion da puraga chatkarga bhot ka ki mamit gi mapi ta sannaraga relief camp sing da sannaraga ai bu ka hallo ka ba hek matung da ai gi an ba priority ekhoina tawgada ba se IDP sing relief camp da leiri ba awana tar ba tar bin akhoi mayam gi hana tawdori ni na ekhoi ga si mapan thokpa ya ponte matam to da man injan da na Hanjan Hangani hai dai paokhum da adu da kai ngangi se hanjan na su hai gram ni effort ni hanjan handori si the executive pai ba moina hanjan ngan ga dabni kariguma Manipur na handa ki kari ba vote da center da su congress no oiram magadi kari thong da ge jo mayam ukta hang khalo yemo executive power pai ram ga ai ne MP oira le ra kanda irei cha sing ge sumai ga din tha mari manga pha na ai ka su oiroi ai gi policy si in bagi ai gi limit am le ra kanda de hai ra ka de miyam executive power na moina pai ga karim ka thaina dana mana vote loira haina aduna ni aduga onjan dana ekhoi da onjal laga hanjan hangani hairam dai ne adu torom dai ne kai ngangi kaim kana roi aingonda aduna ga kaim changa do mi nate mayam do da hairam ba IDP na priority p ni IDP gi damakta ni aduni na tauram ba mayam do kasi sahi phare kai dorage lengak pai sibu kana na no adu khalaga wa ngang ba amatam change ba is the government of India led by Modi? Is it a Congress government? Maitai ronda mu haige Modi na Prime Minister oiraga lairi ba sibu Congress ki sarkar ro policy je kadai da laigi kana gi matam da no Manipur gi maitai na for example Kongla to Milan mangam gi dai se kanai matam da no ise phana Congress na toram da gi kai ni British na toram ne haining haija janu fact will remain it is right under your administration that we suffered we all have this problem
is your failure. Landarakwa Mission Prajamayam do Ngakpagira, Madu Ngakpagiraba, Hing Tumda Gisahi and Ngakpagiraba. Mina Landarakoni, I quit Tenable Honabanatan, I quit the Wabano. Masiki Langenary Irasa Singh, Mana CM Amsung Home Minister Mo in a Matodang, Pasana Pangtopangam, the Blagi, Tolakpani, Hypersimam Kovigonova. Yekna Bana Landarake Landara, O Mana Nakadabani. Mitom na landara su nga na ba magi security force lai demni MCT power lai ni aduna magi madugi leadership madugi ability to yahog da ba center to lai ba Bharat Sarkar ka ekhoi ga punna chatra ga ekhoi gi pandam phangoi simai sok thok na ingasi haijaromge Delhi na hai ga yes en chatpadagi ni ngasi IDP hai ba reality ma lanjena ba irai cha sing gi punchi se adumba Matik chaba leader amana chahi chamagi mamang da soigera Congress pali ngai mamang da soigera British lady ngai mamang da soigera su ma da lady ngai da thingaba ngambagi mawongda administrative efficiency and effective oiba leadership luchingba amagi magun yaudaba CM amasung Home Minister mana mathaudang phajana pangthokpa ngamgi dabadagi irei cha kayamuk na lanjinari bani haibase masi mamyam na kawigano Chidamana Chidays the Congress Parliamentary kind in Yaraba. You are the Home Minister, you have armed forces under you, you are the CM, you have the full administrative power under you. Madu maintain the wangam davani, Hamamagadi situ. Oidaba Mayama Haizalaga Prajada, Mid Tangan Lagasatpado, Equiyagums. Chahi Ani is a Tokiba Irang se. Mama Samana Yage Yao, Yaninge Yaningu Yaningo to. What will remain in history as well as now. Hujuzikam sung tungi puari de lehogudab se. Magi meeting laina mana sarkar paring aida Manipur sarvanasana thugairaga isrei chagi mayamama. Agoigi hingat halan gibagi picture. Nupi angang heart gibagi picture yum mai thugai bagi linthui ngambi mangiba Kamal Babu mangiba se. Mana Home Minister haibama oiraga. Chief Minister ama oina magi prajagi life and property ngakpangamdana muktana CM oiraga mana madu mamit mamang maktada mana CM oiringai da mana Home Minister oiringai da Home Minister mayam kangbidana entire law enforcing agency mai makhalai thousands of mi gi mayu makai kairaga ngasi magi matamdani maitai na kanglatombi lan bangamge sa mana CM oiringai da Home Minister oiringai da tawbune haiba sa masi Mahak kau the buffet, Mahak of Hana Kausanaragasu, Mani amnesia nare Hiragasu. History the record later got the one. Nasigi IDP sing say, Mana, Mui bagi life, Amasung property, Napangam, the Badagi, Tokyo, Badagi lady Bapun rolling as the IDP. Napangamba, CM Natraga, Home Minister, or in a ling Napangam Magadi, Miangi Punsimango in a sileriba. Iraicha Singh said, relief came, the Sungay later more. Say, Magi failure said, he cannot escape. Delhi Shiva Koine, Kato, have a Kudon within Bedeka. President Rulasi Mapam, majority will give you or law and order the depend. Masina, Ngaklu in a mamang the Tamaga, government of India, Sanari, but Lansi the Equina, Mayok Navangam Gidravan. Government of India, Cinema, Heglo Tokiba Matunga Nevel, no make up a lepalace. Masina Takudima, Masana Yana, government of India, Sanari Balilase, Manasana Hanmane. Colonially Matamda, Hindu Muslim Kanabase, Makogi, Indiagi Lutung, the Yarobani hybrid type, the Mana Naga cookies, Canada me, Sahi Aduksang, and a man Hajalu with the Guinea government of India, Amisa and Ngangba race. Nagaku ki thukna gi balan du ga siga yam khene ya ju masana khang na khangjana da sarin akhoi gi Bharatiya Janata Party NDA led government sibu lairiba khoi gi MLA mantri mayam sibu sa sandong na ngang khiba tau khiba yum da sanga ge attack to hon khiba kari gi no akhoi ranjan gi yum da attack to gurisi maram kari gi no ahing sahi ani do ahing tum da gai maitai landarak pa mission praja mayam do ngak pagira madu ngak pagira ba ahing tum da gai sahi ani ngak pagira ba sahi ani tum da ahing tum da ba hai very sad statement man ngak punati magi makha da leba legitimate ba security forces mayam da ngak pa ngamakta da na sacrifice lem to na irei cham mapu probrok cha aba Naham ayam do na tawraga ngakpani mana ngakpunati mana ngakpangam da badagi tolak pa ni jama sa kaure mana nga magadi isa isu mayam nungay paira tolay je tok to moy Indian security forces under his command as a CM and a Home Minister Manipur police if it were under his command in the 8th of civil administration changay ni central security forces changay je may makada work to do ni ngangoy khangda badno hujiksu magi makhonjel ne na kesam tawlay di huji it is sub judice
but I could the Hana want to from them. Kanang Mamio Mana, Mama Sana, XCM the Swearam, but do not acquire community Tina begin narrative to give, say, she's one season, I can do my Okta quite seems how them say, I ngang su one to seven. Social media, the Karida, Ngangna riba, Tongna riba, Mayam Sekoi, Taba de work. Your failure as a leader. Don't try to distract. English Ngang is a Khangdra IS officer and advisor ma'am to the Hangngu. English Ngang is a Maitero Hanbi Avangakani. Nangi failure to Hana Yengu. That shows. We go mailing at the Ningsing Vermoni, IDP Mayama Mohongan Bahorma, but Yum Sadana, Kotana, Koigi, Partigi, Yutsing Tadana, Baishapi, Lak Manga, Lak Tarit, Lak Tara, Yatana. Matang. CM oina duk chawna phama maduna ngak pangam dabde natana narai cha mayama ma IDP kem ta lerega vek oina chahi ani bhawa data accurate leram daba nathau masak khangdaba do madu hana yangu bimol na hanjan gani haina oidaba ngangbai mauta aigi sarkar pai na chahi ne sa crocodile tears kapsanaraga lupa lam pi ne lauthoga pi daba haksel leng torga pi daba de mi sheet bagi condition da leira isa ai khoi NDA government na tawriba thabuk sing se Masi ngasi mirolam di tungi mirol gini hai busi kau bigano. Tang taruk tagi Chief Minister ge haksel kai na hai rega paisa am ta thadok ta badagi uzik mayam khang biredana hospital thingni hai ni uzik ai na medical expert jang nam da sehek to ba horok dana mi si ba hafta amai mun ga tholakani hai re inai ngon de November tang taruk tagi layeng bagi paisa je hospital da singdorak da ba machin na laukthom ba scheme mayam jina paisa je thadok ta badagi uzik layeng na dialysis to ba mi si ni hai re ne ba uzik Armain tau na sigi policy ni aina haijan na benate ai hojiki dialysis ki wasi bu aina haijan na bro center da lei ba Bharat Sarkar ga khoi ga punna chatra ga khoi gi pandam phangoi simai sauk thok na ingasi haijarong mi na ibo mi lai he na kok tok tang na namaste tau hai do uprang ukiba henjan gi ba subservient ka center is not our my bap aina kok non da vidaya ma mukta di lepsida aina haiwan central government is taking a huge responsibility for the entire country and state government takes care of the state within the constitutional division of power competency and thoknai ni adui matung ina thabak tawina gadamni madu loin chugairaga Manipur gi state amu oibagi hak mala kana nang na laisan ma matamna adudi lalina haibudu da mukna bani na lauraga di you are wrong mukna banate aseng ba haibu ngamba affirmative assertive oina ngang mangamgadaba aggressive nataba Bharat Sarkar ga mukna raga khoina pamba pandam Bharat Sarkar ga understanding leira kanda khoi gi pandam phangani center ga mukna raga khoi kana ba phangdong mukna haide Constitution namaki makha da leiba nangi legitimate power to exercise or kana maduda tawba matamda assertive oina a constitutional order du makha da aigi state government namgi phangam phokpa kari kara du tawraga magi domain yawda bada instruction pirakpada inbam thokte an hairi gai main tawba duna central authority namase hanjan hajegram central security force namage command electa ba kolakta ba mayam se ma masak khanggadabane Delhi na hairi gai yes en chatpadagi ni mathaudang phajana pangthokpa ngamgi dabadagi irei cha kaya amuk na lanjinari bani haibase masi mamiyam na kawbigano munna khanbiyo Bharat Sarkar na khoi gi damga tawroiba pose yam thi na eta yam lai na ngangba mayam ma si yauro kanda khoi khangba waiba risk lawra ka tawrai ni 52% general leiba Manipur da 95% tribal leiba jaga da pigadaba ILP do Manipur miyam gi indigenous people khoi kanjana ba pira ineba Amit Shah ji na Prime Minister Modi ji na masi koi kau bra hai bani da mama ne CM waiting ga de magi well wisher khar da so in phone to asi hansi kana noi bu advise kana no ta taw da ma ngang ise pressure ti na kara mane asi kana na magi team ji kana yauri no isa ai gi ex bureaucrat gi na university o zamai well wisher da phone to hanga mine ba ngang da wa na kai no ngang oi dom no khang na ama mu ngang da ado som laina ji henjale se ima isa kaya mamit gi mapi ta na leiri ngasi mak aigi yumda aigi laikai da aigi club mayamna Sorsanpur gi aduga Mori gi wana leiba singdo kummam gi ningon chako bola fogi nungai ta na yumda moi lising ani mo huji club na sakahu 2023 da gi na chahi ani helak pawbu matam da official document da kaya ide da leiriba IDP masi kayam thawoi da lele ramage da masing ba chap chana lai lawang amde data se vek oi hai se government of Manipur gi chain ba se mana IDP nung sibe sari do kapsan na ba to I am an MP I am visiting ai na ma di chasan na raga kai chat laga yengi bani kem chang bada
paisa lising kumanga thadu amaga ngasi bawa thadok ti ahamba kumanga thadok tu phangde haiba IDP mayam lebini IDP sa chuk dasa taraga leiraba mayam se si bawa dana nga chaba phangde haibo ki khal amni kaino da moina laga ising kaktat keni amu video namala phairing so mina roin khangna wangak tani chatlu khudingda awa ana ta laise ngasi nati ma di ngasi ngarang kataka chatpa horak par khangde ma chatlamagadi akoinu uriba atopa micham myam chalga IDP sing una rakanda moina complain to si phangre adu tawde ada tawde haisa mina loin tabu ngak tanis chapiro bolo na mak se bimol kakte wan ma khangda bravo kamaina thinjan jige moi gi kari watli bharat sarkar da khoi kari haisige governor da kari haisige kari tawsige na khoi tawgadaba matam sida ai khoi masen hunanabgi mawong lakpase masimuk laibak thiba aduna ne ina hangi tuminna leijari se issue da khanadre akoi pundre hai akoi hunadna leire pundre ngangi ba praja miyam punamak aina ngasi request au gaise punsi an aina baton tawjabani aigi on letter heta iraga lakpi kite acknowledge mo to rakhide sine ba khoi political culture da yam thi handare aina mina cha kauruk panatraga khoi na cha kaurubadane parliament ta phamba minister bhawbadane regret letter thaiba union minister bhawba satna bini etiquette kawe public etiquette MP amne irak pa chithi punji sumaina comment ta dane karim ta ga irak te nawa logde duni ngeda makoi gi cabinet minister oiba mi chithi ire I thank them that we haven't lost everything mi kunmuk punithoi regret thare ev yaudi yauningi mai to na ismaina out of station way there including from BJP leaders agi phajan chithi ire moi magi letter hete ira khusya that decency di uti pokoi khar di leiri kangbu omna di thugai gare badu kaisu lei tabu ozam na ka smainga politics ka changa ga vote ka kar ga MP je moi mami ta thupte micham usitabani na moi khali se hanadagi paisa tap time parak pa nago du ma changak pa khada da ne ba moi hanadagi vote lep tringai digi mateng pangthok pangjin tawna ma ma'am na changte moi regard tawe usitabase ainaga karor ga pailer ga hanadagi tawwa dukan achauga phamaga orga vote lep pa madi na kine boje micham oi usitabam ji yawe sai miyang asi miyang ga haijage IDP mayam priority piram bani pini na lauram ba party duna ngasi di bahut chor na musakre kai bahut chor se kana to ino khangde anova bahut chor oi di moina bahut chor oi bata ban man moina MP ani kagrim anova bahut chor gi irang oi raga di moina oi bam thoktra haibani da sahi tra wa pairam mi di bahut chor na tabra hujik pu manipur da bahut chor gi khanaba matam la haibani ima isa kayam mamit gi mapi ta na leiri sumaina ne meeting da ngang bagi mota kana da bawani politics tawru hayaga nongande nimta ngang speech da congress aduna congress na da hadagi so na vote chorjum chaichalam ngani chairaga man ki baat ne chu kawri ni masana man ki baat ko prime secretary function da ne ngang ni masang kawri ne ba vote chor di hen relevant okoi da kari yu oi manipur da namfu sa chu tawduna vote ka tawge na tawbagi culture vote chor gi element ne sa koi da hana ngang rabane but leave that aside kana da prajada politics ti tawjaro ai di tawro hayaga nongande nimta congress na du meeting am to sinbiro any issues, illegal immigrants, poppy, drug, arm, anything, any issue in camera kana se to give meeting am to kaubiro natraga matam na gadi if a second time I might write to you again amu invite ro pe Congress ki matam da sahi humdrang nga da tawrum draba thabak ngakani akoi last 6-7 years da koina tawris zati kannaba leiba kannaba madugi point mayam do one by one ai political campaign gi matam da laksake BJP ga punna chalakanda manipur se tangdu laita ba lakada ba sahi lising da mikha ponda ba kai da ba akoi zati masen nungsi sanana lehoba do manipur ma oiram na ba aina aham tabdi am kitang nu si noksunoning hai tare kaino the political culture si thak te yong na nem thara boreng khalle ngangi ba tawri ba si one of the senior most political figure of the Manipuri tawri ba po se karino ai si maitai lon da ha ga angang macha man ba adu magi culture si lai sa khoi sibu karino to karai dei do English idea adu da idea Manipur is karam bano anu ba sangai gi loi yadori bra anu bo loi pusel ko mayam si loi yadori bra ba yaroi English pet ngange hai CM Biren na tawle me ba pet ngangan la kai ba hai ba yam na very cute way ba yaw na pet ngangan hai ai khal karino tawre si boy na khal English ngang bai si maron mari samnadra di mapan mi ga phawng ngam na khoi gi sumang le la da yes ahum la sarkar kai do torbung changbada sibhai na thinge na phone da ai thingi si kari gino na English ta ai thingi si kari gino changoda na marin do leiradi ngangam mi ba mayam do go urga concrete oina taseng na buffer zone lai se confirm taw da nang gi official na nga isini nang gi official mayam na haidai ne se madu proof taw na bane ba aina thawang gi phone taw SP OC and the commanding officers
Malem pumana Khangdra no buffer zone like there. It is concretely imposed as a chinna ngang you have the proof now. Communally based about community the yung from buffer zone ama same I say nang MP ba ay bawa chang ya de I wanted to tell the Indian public and the global public and my fellow MPs what is the nature of the problem. Maday da ay na drama tawag na politician ki type ta ay sigain na mukha no tong my job is to show to the world that there is a buffer zone, which is officially not so unofficially involving official in the concrete or na kamay maintain tawag ito taaman ba. Second, I was warning them. No manatraga ay namuksang kaya haiba matamda. I'll have the intention I get job to matungin sa kanya. Oy da ba mayamama pakhaisa laga prajada mitangal laga satpado. Ako'y yagom means ay napalay sa ay nganing de politics tong ning de huji dai ako'y masen marak sida khaidok na nabagi mawongda bot imay sa kaya mamitagi mapita na lady ngasiso ay na appeal taw jay sini phamin na si amukta Manipur ki idea da believe ta why khoi di amuktang phamin na si beyond personal political differences beyond party affiliation there is no need for journalists to attend there is nothing to do on that in camera ako'y kanarakanda iram namsi da pokpa miyam gi mihut amoy na idea Manipur da believe ta wiraga di amuktang unaraga paminarakanda point by point ako'y amuktang exchange taw si meeting aman work so ani hum phamna se humfu mathoy ni thoy na ngam da na to pamne du pai ri ba position public office gi yengaga miyam gi representative oina lairi bani na amuktang phamina se aduga wari watai sarga kari action lokhasigi habedo amuktang phamina si masi kaktang sinbirau aduga khoina sinbi ai gi dhyanak baton tawjari duni mathau taradi ai amukha su tharak pasu yai